أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالي تماشاواني ميهجا إيروجي ببرنامج كانول سر إكرانا رهبر تيوي أمي بهفدورة بن إن شاء الله. خوام سودهم بخير هاتن. خودش ترازي به. قالي تماشاواني ميهجا هكذا بيراوة دبا حفتيات شي ما بحثا براتيا مسلمانا كربو ما بحثا حسكرنا مسلمانا نقبينا هفدودا ما كربو إن شاء الله أمي إيروجي أمي دوام بكن. خوام سودا إيرو ماغو تحقي حفتيات دي نفري مابو ماغو تحقي مسلمانا حسكرنا مسلمانا محبتا واني دنابينا هفدودا ماغو چا دين إسلامي تشفيق دكا غو مسلمان حج هفدو بكن وج هفدورا دستك بن عيني بفي شكلي إنساني مسلمان وقتا بشتا خو بدنا هفدو وقتاج هفدو بغيدن لقارشي هفدو مثلا مبيج منعا خوش هفدو بكن بفي شكلي جي إسلام منعا مسلماناش في دروميتكا إجا إيرو إن شاء الله ميت حقي فينا دا خبر بدن إنساني مسلمان جو منعا خوش هفدو بكن هفدو بغيدن والقارشي هفدو ببنا نيار قالوا القرى إسلامي جزاكي چا خداي تعالى ما تهديدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اون تمام خيرات سر اكرانا رهبر تيوي إذن خدا هر هفتي الگوري قوتا أخوة والگوري زانبون أخوة انباسا أحلاق بيرك مسلمان حتى إنسان مسلمان دكن چونك أحلاق تظلام و بيرك فكا هبينه يعني هما تدي زيادتر بحثا بيركات كن اف سوالات ما حفتيات يجي هما كرتاسي جي بحث كربو فقط إن شاء الله الگوري قوتا أخوة أمي بچكي دي جي بيقا بحثا بموضوع بمسألة بكن مگو پیرکا مسلمان یاهود انسان مسلمان ilgi و علاقه خو برای خوی مسلمان شبودنی نابره نکاره ببره چونکه اسلام مساعده نادوی بنیرم پیغمبریم علیه الصلاة والسلام گوتیه چی؟ گوتیه اگر گوده هب انسان گناه کرن نوا سروی گناهی و علاقه خوش هبودنی برین و پشتا خدا نهبه و هبودنی را خبردان دمکی او انسان و نج بوی خداش هف حس کریه اگر کش بوی خداش هف حس کرنا و دف شف برنده و نج بوی خداش هبودنی حس کریه جبر وینا دف شبودنی برددن پشتا خود دنه هبودنی بنیر اسلام دین فطرتیه لجبوناوي تشتي لازم إنسانة تشتي قولي فطرات إنسانة أحلاق إنسانة زانة زانه که انسان گاوه گوش هبودنی عادز دبه گاوه بینا انسان تنگ دبه لگوری طبیعتا انسان گوری فطرتا انسان عادز دبه يعني زانه و عادز دبه لگوری وی عادزیه مساعده ده انسان دبه جه که انکارن در سه روژا یا در روژا سه روژا اون هبودنی را خبر ندن وی مهلته ده وعده فقط وکیدن سه روژا زیاده تر اسلام مساعده نادوانه نبيجي حتى أو عادزيا ودر باز به حتى بنا ودر كبه هم كارن يعني مدتك شبودني بخير ببن أما أو مدتا خيدي صادقة سيروجة مثلا إنسان دبي بشر إنسان طبيعتنا كميلية سرتشتوها مثلا فطرتا إنسان ده وقتا إنسان القارشيتا خطا كر نقنجي كر فطرتا إنسان عاجز دبد همن ويكي تنكار الروي إنساني بنريان تهمن تبير خبر بدا جبر ويكيش خداي تعالى صنر دانيا جمرة حتى سيروجة مهلتايا جبقو إنسان بهناي فرب بحتى بشكي تفكر بكدوي مهلته ده خطايا خو ببينان مثلا مرحمة وشفقة إسلامي رحمة خداي تعالى لسر عبدينا كبدا برچاوي خو وقنا كاربا جو براي خو عفو وقتا جو مهلتي هيج تنابونا افزاتا افزطي فطرتا انسان بو فقط زيتي ويجي كينو عداوة نوا انسان ده زيدتك İşte megoya İslam dibece unkarın ve müddetteş xore hani bicibinin kullanmış bükün fakat vekidin eğer götürse Xuda haskırna Xuda bora hebe lazime undi sali biray xoy Müslüman vegerin çünkü insan mahluka ki zayıfe beşere zayıfe jiber ve beşertiya xo hiye xatabke
ودكجي هلا انساني في زماني انت ام القابي قوم الخدنير نخطي مجراستي مقالك زافترين جبر وينا دبي رسولي خدا قابي قوة خطيك بتشكر همن داش بهبودني برندن بشتاخ وندنا هبودني اگر قو اون بي بكن دمكي ونش بوي خدا شب حسكريه چونکی حتی بگم با چند هفته ام بحث کنم دبین مسلمان برای مسلمان برای هبودنی نه مسلمان اعضای وجود کی نه مسلمان پشتکی هوی نه امادم ام هفقا تشتی زانن ام هفقا تشتی جی باور دکن انت تشتیج نفسا خورت خوازه گرکش برای خوی مسلمان را جی بخوازه بر هفقا زانینی اگر گو برای مخطای کر گو مرابو پشتا خدا برای خوی گو مرابو ام جي وقتيان هذا مكي مش حسكرنا اسلام تشتك فام نكريه جبروينا رسول خدا دبيجه اگر گوش هبودني بقتين بشتاخ سر خطئ كي بدنا هبودني واجبو خدا حز نكريه بكي چوا چبه مثلا چاويگا مگوت حديث كاده دبيجه چ دبي مسلمان برابج مسلمان كي سيرو جازيدتر غيت نمينه جسي روجا زيدتر كي جو راستي كي هات سريه كي جو راستي كي هات قو بشتاخو بدنا هبودني وفقرن هرم اف حال جوان را نحل عليه يعني بشتاخو بدنا هبيقو بهبودني را خبر ندن يبخير جهر دوكايك وسلاوي بده كي جوان كي بري كي سلاوي بده خيرا وي سلاوي هلدقره او يقول قارشي سلاوا بيدا هيندا او كس باري غايدي الملي خد كودتشه يعني او جنه الملي ايجو سلاوي فناغرينا بجاري غابيغو تدنيري حقيقة اف سؤال بحياتها مدى برتي بيشيام ايش تمنو فلان كس شركريا ايش فلان كش مرا نباشة از جوابكم ولفكي القارشي ما تشبجي يعني اوش خو مسؤولة ام جيش خو مسؤولة سبي رجع قيامتي ربي عالمي قابي حسابك جي برسي حسابي يجويرة يا حسابي مجمرة جمرة نابيجي كما فلان كش تخيدي جمرة ببيجي كما تش فلان كس خيدي جبروينا هركش خو مسؤولة يا القوري بيقوتنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قابي عاد زدنا فاما وهنك إنسان هذا جي تشيبو لازم انبي نكنا بار نكنا قنال مليخو نكن اموي مدتي قضان مشكن جيم كارن سيروجا حتى بنا مدركبه هما وكي دقاوي قوم راستي هبودني هاتن لازم ام سلافا براي خوي مسلمان بقرينن وم تجاري علاقة خو واش هبودني نبرن چونكي مسلمان قاوي قو هردو بهبودني رجي خبردان او اجر چبه يعني او اجرا الهف هاتني چبه هردو جيوه جوه پاي بستينن اگر گو یک جی بستینه دیسا جوی پای محروم نامینه لازم ام خوش وی اوكي وی خیره محروم نهیلن اما اگر گو نفسا انسان جهانی تدی نفس انسان قابه ينلندرمش تكت خطا دا انسان اصرار دکه رسول خدا در حقیقه ده چد بجه يعني قابه گو من وی حدیث خوند حقیقتا يعني اف حدیث پر مهمه ده بجه چی پیغمبره ما دبی کی برای خوی مسلمان را ساله کی خبر نده علاقه خوي بهبودني ببرلي دبي فكاخ جو خويناوي ريتبه بنير خوينا ريتنا خوينا مسلمانه حرامه نفسه ارزا مسلمانه مالي مسلمانه وجاني مسلمانه الهبودني حرامه اگر مسلمان علاقه خو براي خو قابي گوش هبودني دبره فكاغو خويناوي مسلماني ريتبه افجي اون تقدير دكن يعني او كيكي ببالكي مزنه اف گناهك يعني حرامك وهايك دنگا قوت انسانك مسلمان تخويناي ناك برجينا يعني شخد فردا ام قوري حديثة جيكو ام فهم دكن يعني إيرو أصندد هر وقت دولة إنساني كي قو بيجا أسحق ليما يقار شيخو تجاري حق لي نبينا أو شخو أو جبني باسكي فناتشا بيبشخو أسحق ليما برا أو باسكي مفورا ويقو مثلا نحق لي بجي شخو أو هيتش شخو حق سزي جارك يكريا جارات دوالي فناقرا يجيش برفيك إنساني مسلمان قرق بين نفسا خب كن هاني وقت تجي قوتيا إيقو لونك مثلا نبح حقي حج هفدونا كرنا شخو حس كرنا قو إسلام جي كجمت خوازه حس كرنا قو خدا ورسول خوشمت خوازن بخطاي في دنيا بخطانا هندك قالك أو حس كرنا لو بوان خطا وندانا بهمن خلاص نبا بوان خطا وقتا أو حس كرنا نحصا ميمي بنب حقيبة بخطاي كي همن تكارب شتاخب دبراي خوي مسلمان أما وقتا قو أو حس كرنا إسلامي بحس كرناش بوني رضا خدا با چونك هاني دبي أصحابيك دبي رسول خدا عليه الصلاة والسلام قوتيه
او انساني خدای تعالی بيجا ايگوش بوني رزام حش هفدود كن ايش بوني رزامن اكرامش هفدورت كن ايگوش بوني رزامن هفدود چن زيارت كن بأوانا ايرو كانين بأوانا قهانا حس كرنامن يعني اوانات تشبونام كرنا دبي اجي زي اجي حجوانتكم جاج برفيكي جرك سر خطايك يكي تشيبوج القارشي هفدو ام بيل نفساخو ام كاربن بكن ام نبي ولا او سوجيوية برا او باسكي مفورا كي بيشي قفزك باويجا او خد يه خيرا مزن هاني وقت تجي اني زمان يا ايجو بيشي سلافي بدي خيرا مزن جويرا اجا ايجو سلافاي نستي نجي إجاب الهفدوني إنجيكي أو جناه تمام تكفستو إيجو سلاف نفا جرانديا وإيجو باسكي سلحيفة نهاتيا جاش برفيكي أفتح تيداغو إسلام ددما جالي غيداغو مسلمان شافدو بغيدن جركا مسلمان فينا هيتش بيرانكن زانبنغو أفتح تيد تشتكي مزنا تشتكي وخداي تعالى جمرة بي حرام شخدور دا صنر بليا خداي تعالى بيجا حرامة يعني زاني إسلامي قابيقو إنسانا تربیه کریه متودک در خستیه میدانی و اف متودا اسلامش انسانیت یعنی هاتنا انسانیت حتی ایرو متودک و ها هی نهاتیه سروی دنیای عقل بشر متودک ها دلال و متودک ها انسان تربیه دکه و اصلاح دکه ندیتیه چیه متودا اسلامی سر حسکرینیه سر محبتیه سر براتیه سر الگی و علاقایه سر تبسمه ایگاوه گو اسلام وی اخلاقی وی متودی نیزی انسان آدبه سر رحم و شفقت هینی انسان نیزی انسانی دبه وی جاره دلی وی انسانی ده حفظودی نامینه کی او کسی گو بوی باوریه در که بری حفظودی تنه کین تنه غرز تنه دل نخوازی تنه دل تنگ بون تنه گاوه گو ذاتن دلی انسان ناجوان خوشانیه پاقش ببه وجا او انسان هم کار خرابیه بکه نکاره بکه چونکه دلی ویده انگل هیه ایمان نوره غیر ایمانی جی تاریتیه جیه گو نور تيدا حاصل دبه جيجو نور تيدا خوشاني دده تاريتي هندا دبه اشتا اف احلاق اسلامي جي قاوه قوتي ددله كي دا جيه خود دقره قاوه قو توخم اسلامي قلبه كي دا ددله كي دا جيه خود دقره وجاره او انسان قوري متودا اسلامي دشنجه دكه و عمل دكه حديثه كي دا بني رسول خدا دبه چه دبه علاقه هودني نبرن علاقه خوش هودني نبرن دبه پشت ندنه هودني دبه جاج هودني عادز نبن وش هودني نحفسدن بفي شكلي ببن برا يك بيت وإنسان شو معاملة بهورة بك معاملة إنسان يدنابه هودني ده بچه شكلي برسول خدا جمرة دهين كرن بيش دبه علاقة خوش هودني نبرن يعني نبين أمي بشتاخو بدنا هودني نبي أو المالاخو أو الأزل مالاخو افتنه يد اسلامي ده اسلام براتيه يا اسلام حركتها بهودني ريا اشتغاوك بعلاقه خوش بهودني نبري بشتاخو ندا هودني حديث دواما ويد دبجه بشتاخو جند نهودني سورات بك غاوك اون بر هبي بون غاوك اون بهفر بون بنيش هف نعادس بن شهب نحفسدن ايرو اخلاق انساني في زماني خودش ورازي بچوايه بجبرگو اخلاق اسلامش حياتا مدركتيه ديوسايه كي تشدكره اوادن يعني او كرينا ويج بك سدره دبدرت هل بك رزقي هر كسي خدا تاين كريه قدره هر كسي خدا نفسان ديه هر كس امتحان كيده هر كس هن بهبوني امتحان دنا هن جبت نبونه يعني بني رهبون وتنبون تبدستي خدا ديه هر تشتي انسان امانته هر تشتي انسان جزاروك انسان مالي انسان دلالي انسان عقلي انسان افهموا امانتن يحمو جي خدا دانه تنبي مازن دبه تنبي بچوك دبه جبرگو تنبي مازن دبه تنبي بچوك دبه o zaman تچبكي توي امانتي خوشك محافظه بكي خدا چشت تخوازي توي بكي ها خستنا خدا چيه o zaman دبيجي بهفره ببنه برا شهفره راست بن شهف نعادز بن شهف نحفسدن هفرة حركة بكن قاويقو ببنى يك براتيا ناف ودوي حزوري هم الدنيا وچه بكن هم آخرتا وخلاص بكن اشتجبر بينا حديثة ريدان يا برما حديثة كده دا جدي ساد بيجي بني رأفجي برمهمة دبيش هبو دني نحفسدن حديثة رسول الله عليه الصلاة والسلام دا مسلم رواية كريه دبيجي كي هبو دني نحفسدن مالكي قو بكرن
اگر گو کسی دلوی مالی بکره یعنی کرنیتا کسی دلوی مالی هبه وی انسانیت کرینا وی مالی ده نخنه زراره نچنه بازاریه که دلسر بازاراوی مسلمانی نکن گو بازار الهو دل قزشترمش نکن زیده نکن گو او بازارات نوا هر دو انسان دا خرانه به دیسا دبیش هفو دل نعادز بن پشت ندنه هوی دبی ای عبد خدا برابن ای عبد خدا برابن دبی برا را ظلمه ناکه و یپچوک ناخیره نفسای پچوک ناخیره و حقارت لی ناکه دبی رسول خدا سی جارال دستی خود سنگا خود خه دبی تقوی واد ورده تقوی یادی ترسا خدا دبی واد ورده ترسا خدا واد ورده دبیش بونی مسلمانه کی شر هنی دبی خودی حفظه مشر را بگره دبی شر رکش بوی مسلمانه کی او برای خوی مسلمان پچوک دبینه یا وی بی قیمت دکه یا دبی شر olarak اوج مسلمان ربسه و قیمتا برای خوی مسلمان ناگره مجاره بنی را خودش ترازی به مسلمان مگو هر تشتیوی جیر هبود نیره حرامه مالی ارزاوی ناموساید بیجه رسول خدا و جاره حدیثه کی انسانه کی گل گوری وی حدیث حیاتا خو اقامه بکن انسانه کی گل گوری وی حدیث اخلاقی خو شک بکه که او انسان دا نوا توپلمه ده چه قیمته کی ببینه و چقا انسان سر ای دین اسلامی و هشیار بکه و جواره ببه انشالله ارنک و سر دین اسلامی بده مشاندنی بله خواه مسودش خوختا گویک لوی حدیث دقت دکه تسری حدیث دهانید بیجا حسودیه هفدونه کن و یکی مالکی گو نخوازنون بستینن دبی جبونی گو انسانیت خوازه بستینوی نخ نظراری هانی هنک هنه جارنا تشتکی بازار دکن نیتا و کرینایی تشتی تنه اما اولو تخنه بازار لغه که اولو انسانی که بلکی نیتای های بکرجی دکن گو فیتی مالی بها ببه او انسانی گو تخوازه بکرجی نکار بکره مثلا دبیجا سر بازاره هفدو بازاره نکن مثلا تسری حدیث داختام دقت کن تشتکی گود نوا توپلما اسلامی ده بیچقا لازمه چونکه انسانی مسلمان مجبوره حتی دنیای پای رزق خودش که بخبته ان فضل تشتا گوجر مهم تجارت نولو مثلا جبر رزق خو ان فضل انسان تجارت حشر نشر دبن دجبونی گود تجارت هفدو نخ نظراره بنی پیشید به حسودیه هم نکن پشت به تجارت هفدو نخ نظراره پشت به ببنه برا وقتا اون وقت تشتا بکن چونکه انسان نبه برای هفدو انسان برای برای خوناکه پیشرد به انسان مسلمان به برای مسلمان برای مسلمان ظلمی لیناکه حقارتی ناکه جبرلود به پیشرد رسول خدا به تقوی ورده یعنی اشارت دل خود کرد به تقوی ورده یعنی جبرلود به انسان مسلمان گره انسان مسلمان که میخوانه بینه حقارت لیناکه ازیت نه دیش خوختا گو انبان یکو برچعبه خودینن انبانه تمام بخنه حیاتا خوش خود آرام مسلمان ده نخوشی چینا بکی کین چینا بکی حسودی چینا بکی اما اشته افش کوته ش قلبته دلته کرک او تشت دل انسان ده بکی کار بیان میشه حیاتا خوب که جبربه یعنی اسلام دین کیلو مکمله همش فرد olarak همش bu toplumu beçava çil kheyravana ki tamam yek biyeka daniye berma ام مثلا ضعيف ام مثلا اهمال كار وقتا گو بحقي ام الجورا اسلامي حركات بكن كي خدای تعالی انسان چکریه ان خوشک فطرتی رب عالم زانا چونکی وی چکریه زانا چش خیراویه چل گناه اجرا هنی درد حدیث بیجا انسان کی گوت حقي برای yani برای خوی مسلمان کیم بمینه şer olarak yani günah olarak ev besya yani demek işte ki hakka mühime belki davijne pişt gühe xo ama ev gerçekten tehdide kamazın ejmara insani musulman yani gerek alaka hoş havdu qutnaka ul gora bi islami çire daya berma be şekli hareket bike ki hatta ni go Xuday Teala deriye ıslah ve hidayet elme baka bunlar em tamam yani em her ro gavim desti hoş Xuda ra betkin em duat kin em de bejin çem de ya Rabbi tahfza meşrabki يعني ام بدو عايش خدا تخوازن اما ام بشكل دي بشت بجي نزانية خو ام چتكن ام بدستي خوي شر دكي جي نسر خو يهود ام بزانبونا خوي شر دكي جي نسر خو قابي قو ام نلقوري في احلاق اسلامي عمل بكن فكان مقناطيسي قو دمر دكشينه انسان حمو بلا او حمو شر دكشينه سر خو
انسان گاوه کو نل گوری فطرت خو عمل بکه گاوه کو نل گوری حکم اسلامی معامله بکه انسان چت که انسان zararı de خودیسا zaten topluma me iro çima bir hali de çima iro güven kesine maye çima iro kes kare pişta xo bide kesi çima iro malet kesi de huzur nemaye sebebi bi necnezani ameye استاد بديع زمان چه گوت بو جاره کی دیجی ملودری بحث کرد به گاوی گوت اخلاق اسلامی تعادت اسلام جنوا toplum درینی جنوا انسان درینی او boşluğa گوتوی دره دما ور او عادت غیر اسلامی ورن وی دره داگرن مجاري نلقوري إسلامي القوري بشريته القوري أخلاق بشريته وني عمل بكن أم بدستي خو أخلاق إسلامي قابي قو أم جناف خو دارين ياهود با أم بشت بابي جنا بشت خو إنسان عقل بشريته ورد نوا مدى معاملة ما بجيبينه إذا تنجي قو إسلام جي داري لو داري دنا حضور هيا نخشي هيا بله شخود حقی انسانی گو مثلا براتیاوانی اسلامی نولو به مثلا پیرک دوی زلام دوی ده مسئولیت آلی دین ده تمام وکه هفدونه دوی ده مثلا انسانی گو قلبی آنا که حشک بو با و عقلی آن سکنی با و جه توصیه اسلامی خدا بنا پاش خو برایم خوی مسلمان غیدی بن بسببه ولو مثلا جه تازبون و نورانیت اسلامی گو پاش کتنا خدای تعالی خب عذابه که مزن وان تهدید دکا و حدیث دج رسول خدا علیه الصلاة والسلام وان تهدید کریه دبیجه دریه جنت البروان انسان تیگرتن حدیث وهای دبیج مسلم هاتیه روایت کرن دبیر دریه جنت روژا دشم و پرشم ودبا دبی انسانی گو شریکش خدا را چه نکربن او عبد عفو کرن دبی انسانی گو نقبینا دی انسانی یعنی جغین انسانی گو برای خوی مسلمان را کینلی با هانی جغینی وانا دبي هر دو دبي حتى جو سلحيب هفدورا نكن دبي أباناك مهلتي بدنا واناك هاني مثلا دبي رجع بهرشم ودشم دريا جنة ودبا إيجو شركيش خداي تعالى رتشي نكر بخداي تعالى وعفو كريا جغيني إيجو نقبيناي براي مسلمان ده خصومات هبا وش هفدو غيدي بن دبي خداي تعالى دبي جا مهلتي بدنا واناك دبي ایرو تماشاوان می هجا برنامه ما وقتی ما نما انشالله می حتانی هفتیه کدی می دیسا دوام بکن حتانی هنگا بمینن سلامتی و خوشیه ده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.